Pozdrav svima i dobro mi ga došli u novi lore video. Kao što možete da primetite, danas se ne nastavlja sa slovom A, nego malo skrećemo sa puta i dolazimo do slova T, zato što danas imamo jednog specijalnog gosta sa nama, a to je jedan jedini toksični puc, vama poznati kao Toxic Shot, jel te? Dobar dan, ja sam Toxic Shot i dobrodošli u novu epizodu Lora na Lig stručnjak kanalu. Ja sam u ovoj epizodi gost i nadam se da će vam se Timo Lore svidjeti, pa možemo da krenemo. Možda je ipak sam narkoman, svaki dan kada me vide na ulici uvek sam startovan. Nebitno da li to tvoja je riba, da li možda je svinja ili moj je fan. 1, 3, 2. Timo je imao dosta skroman početak kao član grupe Battle Scouts, ali kao i najgore biće ikad. Uz to je proleteo kroz rangove samog Battle Scoutsa zbog njegovih sposobnosti preživljavanja. Putovao je kroz materijalnu oblast kako bi sakupio svaki Battle Scout badge i zbog toga je došao do raznih dostignuća, što ga je dovelo do toga da postane sam vođa Battle Scouts grupe. Timova marljivost i sam entuzijazam je inspirisao razne jordlove da se pridruže samoj grupi Battle Scouts, te da svi zajedno izazivaju strahopoštovanje kroz celu Runeterru. Timo je zbog toga bio prozvan neustrašivim vođom Battle Scoutsa, čiji je cilj također bio i da istražuju Runeterru, kao i da saznaju nove stvari o samom svetu. Timo tako odlučuje da krene da istražuje ceo svet uzduž popreko, rešavajući sve izazove koji mu se nađu na putu i sakupljajući bedževe zasluge, kao i pišući nova pravila za sam Battle Scouts u njihov pravilnik. A i ostavljajući pečurke za njegove nove prijatelje, jer jednom pacov, uvek pacov. Timo je nakon mnogo i mnogo godina kao Battle Scout vođa skakao kroz razne portale u Runeterri i tako upoznao dosta ljudi kojima je bila potrebna pomoć. Sprijateljio se sa raznim bićima, ali također i pisao svakakve dokumente u vezi čudnih i novih vrsta pečuraka. Za Tima ovo je bilo bukvalno kao raj. Brat je provodio svoje dane istraživajući Runeterru, rešavajući izazove i sakupljajući bedževe zasluge. I tako, Battle Scout grupa koju je Timo napravio sam na početku je sada bila preplavljena mnogim jordalima koji su htjeli da budu poznati kao Timo i da dostignu nivo na kome je on sada. Te je Timo krenuo da deli bedževe novim kadetima i daje im kopije svog pravilnika da bi znali kako i šta trebaju da rade. Što li moj pas u pozadini misli dok ja pričam? Tristana, koja je i sama član Battle Scouta, je također rekla da se grupa toliko proširila i da je toliko ojačala da su imali do sada bukvalno najveći festival ikad. I to samo za jordale iz Battle Scouta. U današnje vrijeme se priča da se Timo i dalje fokusira na rešavanje Battle Scout misija. Međutim, to radi sam, bez ičije pomoći. Neki od njegovih skorijih dostignuća su to da je uspio da vrati u život jednu skoro pa izumrlu vrstu eksplodirajućih pečuraka, kao i oslobađanja nekih bosiljaka iz Noxusovog ratnog kampa. Priča se da je sada prešao na istraživanje same istorije Battle Scoutsa, ko ga je osnovao, ko je dobio prvi badge, ko je dodao prvo pravilo i da li je to možda zapravo bio Timo u nekada davnom vremenu o kome je izgubio sećanja. Kaže brate da se ne sjeća, tako da nećemo ni saznati, jebi ga. Ali u svakom slučaju, bez razloga kakva je misija, Timo ostaje dosledan jer je posvećenost jedna od reči iz Battle Scout zakletve po kojoj Timo živi. Ovime Toxic i ja privodimo kraju ovaj lore video, nadam se da ste svi uživali u njemu, iako je bio malo kraći od prošlih, ali smo se iscimali, jebi ga. Još jednom veliko hvala toksičnom pucu, Harvey! Još jednom veliko hvala Toxic Shotu što je odlučio da nam se pridruži u ovoj epizodi. Njegove linkove ćete imati u opisu, a mi se čujemo i vidimo u sljedećoj epizodi Lig stručnjaka. Aj pa se čujemo. Let's go! 'Cause I'm feeling like I'm winning and I'm feeling like I gotta get away, but I know that I don't and I won't ever stop, 'cause you know I gotta win every day.